Dinosaur Balkan Team ovdje i danas ću vam pokazati kako promijeniti kursor. To je strelicu na vašem videu. Prvo u start meniju potražimo Maps. Stisnemo. Onda tražimo Additional Mouse Option. Odemo Pointers. I sad svakih od ovih možemo da menjamo. Imamo ovdje i neke spremne templateove, a mi možemo da nabavimo i sasvim drugačije. Evo, ja ću odem tamo gdje sam sačuvao. Evo ga. Znači važe se fajlovi samo koji su animirani, ono .ani i .cur. I sad tražimo ova Normal Select. I tako red. Jel, radi. Ajde da nastavim, ubrzat ću ovo. I to je to. Hvala što ste pogledali ovaj klip, ostavite like, subscribe se i komentarišite i naravno šerite. Lajkujte našu stranicu na Faceu, followujte nas na Insta i dođite u naš Discord server. Ćao!